Hello guys, welcome back to my channel ma. Actually, kung mga to ko ka video, kato ka vlog kabarem ba ngam dadan mood tan ban sna video ban sna jingrai mata ki por nrai kan ka we ka video ngasna ka balong compare ma kan ba manta ka de kum ka kanja ngam nang su banong ka de kanja video yu ru te kat bang dang dan po office te ngam ban sna kan video nomor ka poi ka we ka package sanga apa DKMS ka moto ka jongki ka de we delete blood cancer thì ngân chu quá bên thôi thì mà na điều brio ba haka jing em ko jongang ni dan ngadan ki bahieng ki wala klat kan kan jing pang bampong mo bang ki khasi I payet jonga I klat naka cancer te I we ne ki mi kha jonga ru I barang klat ni snam ki bala dab I klat naka cancer hi te I mama jing mei barang klat mentau snam ru de naka cancer but ngadan I perlok roh nong po wa I paju I mentaru dang le treatment ya cancer but bun hi ki brio ki ba nga so jam su yet mo nga do bi ki khani ka jing pam bang pang ti nga se perkhat kumno mo nga la ban yarap ni kumno ban yarap ata ka linti ban rat ding khong ni ka jing pang ti ngai I ka we ka kanja advertisement hi jing sha actually po Instagram Sepang kini ki stem cell donor malam nong mo kici badan jingpang blood cancer lese tiki la ban replace stem cell jongki te ban replace stem cell pat don kam da ki brio ki ba kot ba khya mo ban donate ik taki stem cell la banong ti nga apply kata nomor ba ngaru aku ban dan bentalang kan ka jinga kon ni kan jingpam bampang la banong thì cái này cầm đây gặp bid promotion cầm đây cái bala pha đã company nga ba ai pisa ba eru ndre cái đây bị tăng cái jingkwa subha jonga nomor ba ngamkwa ba cái jingpang bampang ma kan penduno kan siam jong ini brio ni kasla prathai bat ba ngai nani khmat ba ki doctor kita ki scientist kan la no ban penjam ki brio na kan jingpang bampang ba penjam ka beong khli ya ke jarho kai thì ngayo kanina po DKMS kila ban I ama to DKMS we delete blood cancer kita ki ai kani ban bakin sim ka DNA sample ka jonga lada ka DNA jonga ka dei tu bre uba pang kan ka jing pang am hangno India ru ngala ban donate ngan nom sim pisang nom era tu bre ada upang unom don kam ban ai ka pisang ngan donate bit tramon soba ka jonga mon mar ble ai nga kamet ko ba kya ki ni plate ni package mita okay kani di return envelope ndala depan ayo kan bu sana side apa tuh pin ibha matasi ngali ada front kamera tak ada ka ayo compare no video bila bani give hope save lives don't forget to send me back together against blood cancer Angni don ki barcode ki iru bang athap iki iu ngathap angni ngapet bani isu apa kanita ka yu mulai dah ini donor ID jonga bila bani sure ang ladap ngapit ikini ngapta tu ka yu kanang ba ngala ban sen bian mo ke ini ki swab kit lai terima mata kan pet kumno kan use please make sure you don't have any bits of food left in your mouth before using buccal swab rub the swab in circular motion okay come to 6 minute repeat the second swab to another one third swab pat kadai ha
upper but lower sisi minute. I'm gonna come to tap money tap bit direct haka. I think it's here. Okay, let's try more. Abang tiap tu jejar lihat ni, on ni. Peel here. Jejar banget kumam tu. Okay. Okay. Nak dapat 1 minit ko mo pa ita. Actually, pol berkat ni video nga ada one pet eh. Nomor hang ni ito mah 1 minit. Okay. First one is done. Second one. Okay. Teladap, arteli, sawe. Nah, mi way haim tu. Okay, nak dap meniru. Tengin bu syane bendrai. Nang hab ayu lupa mah. Makannya ka return package. Attach barcode attach with 3 swab sample. Barcode dengan attach itu tu. No, guys. I'll just check. Swab envelope barcode attach with 3 sample. Okay. Sign and consent form. Kata dia I think ini ada barcode try. Kini dan ada kiwai deh. Tambah how to do this. Okay. Ini dibentak macam hang ni. Mah pet try ubah kelas bet di ompai spo ayu sejak apa dia ban ayu mah where is it company ban thok ban di betah kan ni nè thôi oh hang ni thì hang betul ada if you can see mantap hang ni okay telah rakian try rakian dah tang ini membiang ni lah ban iya ka di ni mah kene biar okay wait belum segini ngerjain ini terhad mah tuh lah biar di ngomong benong artat kum ni kawai ba gitu ba dan na yang jupi ba ayu ya kena jipang bampang mah di badan yang jipang bampang register la dia ba kena ka DKMS kena ba pila bunyo jeng arab le se yo ka din e jonga ka dei itai bahiyang jupi ngala ban arab i ti sobhai register la diru ba kena ka DKMS kan ka DKMS ka full form ko jongka aman pet nah what's the full form of DKMS ngarong la klep mana long excited pelat ban yakun yang jing pang bampang klep ban ayu ya kan ka full name kan ni mah nomor kathok bitang DKMS Foundation, a database of potential blood stem cells donor.
Kadi napo Bangalore, napo Dr. Ambedkar College, Mottapallaani. South Indian ka ngam nang ra. Anyways, kalar kyang hi tarai. Antap na ni po. Ama. Okay. Dan antap ni po. Asyik. Tap na ni. And kenapa? Inside this and send back to us. A return envelope says sign concern. Kata apa deh? Jadi kedai kami orang benang. Labit ni barcode ni. Kenapa? Then sign the original form and return it to us. Ito ka original form po kamlap. This one is not there. Man-sign ito na kan. Abakot am lah ngamlap ngan sign baru ngam tip di kano mo. If I have a pen tadi. Tom lelai upen dan sepo kamera rasa jerang kesuat envelope kate kane sign consent form. Kata consent form kam ayana. So I don't know kay bangan senru. Barcode ang padat sa arteli yo kumno mo. Kane track lang kane. So anyways, ngan stop share ke video ngan pang shibet epidala let's station office yung kinisia. Taka play matasi ke taka play te ngan sa penkot na hi video shibet mo. Okay guys, kadai kani hika consent form kepada kiong ngap sign hang tu te minit support on sign ni kani an kap lang dan after that ngan pak no kini support Bangalore mah te ngan speni bit sibet episode legislative office yang ka delivery DS keberan ni po Barambang ngan speni biang tu mah. So guys, kani ka you mga lek mana mo kani ka kit mga lek mana isang man lech po tu jakabam san biang ka mo tu po delivery tamba tasni kamlong shoot ap ai no siningkong so katai ngabu sa kali mata di sa siningkong po jaka dengan ikut no ini ka vlog tu tasni mo angit ba bang start tambalong aram na ngangit ba pin start ni ka vlog boleh nak kerku epi we ngaruh berkunjung itu kibre kepada nak pergi Jepang Justom boleh buka kiano eki te like pina share ini ka video mo kan menunjuk tip gitu bayo Jepang Pampang te baca subscribe dulu nomor pun di bawah video jangan hakim subscribe. Just subscribe. I'll see you in the next vlog. Bye bye.